Up'unchaytawan tarinakunchik munasqa hermano, hermana, ñawirinanchikpaq kay miski Dios ninchikpaq palabranta. Hebreos niwanchik y Dios ninchikpaq Cristo Jesús ninta qhawananchik tiyan. Kay Hebreos tawa kashan maychus kay lak'isqan chunka pishqayuqpi ahnata niwanchik. Cristoqa entiendenmin huchasman urmachejkunapi pisi kallpayuq kasanchikta payqa noqanchik hinallatak tukuy urmanchik muchuspapis mana huchallikurqachu muchusqanrayku atin kawsayninchikpi noqanchikwan kawsachakuyta. Ahnata niwanchik kay Hebreos nisqata y Jesús ninchik kay hallp'aman hamurqa. Chantapis pay ni uhta urmarqachu. Sapa hucha, sapa noqanchik ruanchik chaykunaqa Jesús ninchik chayta pasarqa. Munasqa hermano, hermana, kay Jesús ninchik nirqa qillqasqa kashan nispa. Qillqasqa maypi qillqasqa kashara kay palabrampi y chantapis kay enemigo, diablo nisqa mana pay urmachiwayatinchikchu imaraykuchus qillqasqa kashan palabrampi noqanchik qhispichisa kanchik Jesús ninchik rayku pay wañusqanrayku y pay kayman hamusqa mana urmarqachu noqanchikpis hap'ikuytawan ahnata ma urmananchikchu tiyan. Munasqa hermano, hermana, hap'ikuy Jesús ninchikmanta imaynata chapay nirqa kay enemigo nisqaman diablo nisqaman qillqasqa kashan qampis munasqa hermano ni Dios paq palabrampi qillqasqa kashan pay qhispichisawanta. K'aya kama kachun hermano.